Ili protiv zivi. Idemo E4. Sicilian defense. Ajmo skakač F3. I sada ajmo lovac B5. I idemo u rokadu. Znači tu ćemo doći sad da vidimo šta je, to je možda nešto novo, očito vidim da se nešto čovjek čudi i da vidimo kako ćemo to odigrati. C3 ili E5, E5 je isto interesantno, ajde E5, neću, ajde C3, da ga uvedemo u neke vode. To on će, šta će on? On će D5, E5. Aj dobro. Konj na D7 mu stoji lošije u... Aha, sad mogu ja to konjem u stvari. Ne gnjavit će me tu. Dobro. Ja se razvijam se normalno. Znači, pokušavam igrati normalne pozicije, koje normalne pozicije u kojima se navalio. To će ovo, pa ovo, pa ovo. Pa dobro, ajde. Da vidimo. Sada bi ja igrao E5 potez, to je ovako. Taj potez mi sviđa. Taj potez mi sviđa. I ako on negdje, ja uzmem tu. Znači malo je prebrzo igrao ove neke pozicije. Da vidimo gdje će. Ne može, B5 naravno je prvi počnem uzimati. Aha, ništa, ajmo tu. Pa na E7. Naprosto nema poteza. Naprosto nema poteza. Da vidimo kako će. Aha, to će, tako, dobro. Uzimamo to. I sada... Pa sada bi D5, da mu ne dam nešto, ali možda i skakač na E5. Ajde, skakač na E5, to mi se sviđa. Skakač na E5, prijeti uzeti na D4. Umjesto da gurnem naprijed pa da me tu komplicira nešto, ovako napao sam sad praktički konja. On ima sad lovački par, kao, ako ćemo reći tako u šali, kao nekakvu kompenzaciju za... Aha. Kao kompenzaciju za gnjavažu, da je tako nazovemo. Ja ću H3. H3, skakač E4, on će tu nešto izmaknuti, da će mi ovog napasti. Dobro, H3. Ajmo H3. Da. To bi bilo to. Sad će se tu nešto početi otvarati, što ne znam da li sam ja nešto krivo odigrao. Može biti da jesam. Može biti i da jesam. Uzme topom i gubim nešto tu. Pa da, eto. Što moram uzeti to, pa skakač na D3. Ne vidim ništa drugo. Lovac D3, skakač D3.
Da vidimo kako dalje. Kako dalje za iste pare. Sad se moram tu nekako održati. 2, 4, aha, ona bije pješak više u stvari. Dobro, nedostaje mi vrijeme, kao inače. Da vidim kako on to misli sad nešto napadati, prijetiti. To. Pa lijepo je to smislio, lijepo. Ajmo tu. Biće znači posla tu. To je kao dobiveno, ali bit će posla. Znači sad na skakaš D4, najprije šah. Skakaš D4 šah, pa ćemo vidjeti gdje. Ima čvrstu poziciju i teško je sad to probijati, moram priznati. Nije jednostavno. Ne vidim uopće kako bi to sad igrao dalje. Ova prijetnja skakaš D4 je vrlo ozbiljna, da. Tako da moram nešto ja tu mijenjati. Ajmo ovako. Skakaš D4. Vidi, dajem kvalitet sad. Ako rago. Sad se borim za vrijeme. Eto, to je šah. To je šah. Sve je to šah, ali idemo dalje. Idemo dalje. 2, 4, 2, 4, 5. Znači imam sad čisto pišaka manje. To sam možda mogu i uzeti, lakše mi se braniti u ovoj poziciji bez dama, jer bi onda igrao F3 da odbije malo ovog lovca. Dobro, ovako. Idemo tu. Idemo tu i sad prijetim D4. Pa to. To momak. Tu te čekam. Odigrao mi je najbolji potez. Oho, to i sad to D3. Pa da vidimo koliko će to trajati. Čisti top. Dobro. Eto, još jedna ovako zbrda zdola. Dobiven, onda opuštanje, pa izgubljen, onda srećom se on opušta i onda ja dobijem. Sve je to šah. Idemo dalje.